nibyo bavugaga rero ikipe ya Arsenal yari yakinnye mbere ikipe ya Manchester City 6 yayo rwose ubu irayacigatiye kuko batsinze ikipe ya Leeds ibitego 4 ku busa. Ibi bitego 4 ibitangazamakuru by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza bose baravuga bati iki gikombe kiri mu biganza by'ikipe ya Arsenal, kugitakaza bagomba kuzabibazwa guhera ku mutoza. Cette fois-ci Arsenal ngira ngo seriousness ya Man City ubundi ni abantu batinyaga cyane. Arsenal ngira ngo mu mukino wayo wabaye kwa gatandatu abantu baravuga bati buri gihe Arsenal iri bukine nyine Man City yiri bukine mbere ya Man City. Arsenal ba Arsenal yanyaye irakina ikagutsinda ikaguhaga ikakurusha. Ariko Arsenal yizi ngo Man City yarayitsinze. Ikintu message iclickinga ku bwonko bw'abakinnyi ni ikintu bita ubwoba bwo gutsinda no gurabumva batafite muri control. Ariko ubwoba bagiraga bwari bushingiye ku cyo kuri Man City yariyo n'ibyo yagiye ikora kuri kubakeba cyane cyane ikipe ya Liverpool bagiye bikana na Arsenal. So n'umwango ibyo byose bigenda bishyira dute mu ikipe ya Arsenal bavuga ati ahari tutabasha gutwara igikombe. Ariko ikipe ya Man City itweretse neza ko kuko ibi ni ibibazo turimo turavuga byo mu kintu umwe rugaju, ariko ni ikipe ya Man City irimo iragaragaza seriousness nini cyane. Oyo ntabwo imeze neza cyane muri sezo. Iratakaza na za Bodo Glimt, iratsindwa imikino, iranganya imikino, yatsindwa na Man.U, iranganya na Tottenham yatsinze ibitego 2. So n'umwango ikipe ya Man City yagaragaje ko atari yantari kujya inyuma ngo ubumve imirindi yayo itonome asigare muri mind game muri no sezo. Ako nishize yagoye Pep siniyi gusa iragoye pe. N'umwango rero Arsenal biri mu biganza byayo ubu kubitakaza byabazwa Arsenal kurenza ko batekereza ngo wahuye n'umucalenja. Icyo nakunze kuri Arsenal iyi match mbere yuko iba uziko Man yari yatsinze Arsenal, noneho Arteta bateguriye match ya Leeds yavuze amagambo akomeye kandi yagaragaje ko hari mentalite mu byo kuri bagize wenda nshya cyangwa imitekerereze mishya ariko igusha nyine kujya ku gikombe. Yaravuze ngo tumaze gutsindwa match ya Man.U twaricaye n'abakinnyi twibaza ibibazo bibiri turaganira twibwiza ukuri. Ikibazo cya mbere cyaro kuvuga ngo tubwizanye ukuri, nababwiye uko mbabona cyangwa uko mbatekereza, nabo mbasaba kumbwira uko bo bantekereza nk'umutoza. Ese mu yandi magambo ni nko gukora icyo nakwita evaluation, tugakora na evaluation. Mumbwire niba mubona hari ibyo ntoza bitari byiza, mumbwire niba hari ahantu mubona ntabafeya, mumbwire niba hari ahantu mbavuna, nanjye mu mwanya ngira icyo mbabwira. Noneho we igihe bamuhaye umwanya yarababwiye ngo muri beza cyane kandi iki gikombe twagitwara. Icya kabiri rero yababwiye yarababwiye ngo reka tube abantu bishimye ariko turwanire ibi bintu twubatse ino myaka yose, kandi ndabizi neza ko tubikora tuzagera ku ntego dusoze dutwara igikombe. Bari bishimye mu myitozo itangira iki cyumweru gishize, biza kurangira rero bakoze reaction nziza cyane y'ibitego 4 ku busa. Ntekereza yuko ku bwanjye Arsenal mu by'ukuri nubwo baje kugeramo ikibazo cya Merino wavunitse ushobora kuzamara igihe ari hanze, Arsenal ngo no kureba niba hari undi mukinnyi yaza no mu mediateri. Ariko iyi match batsinze City gahita itakaza next week nako muri no weekend ahubwo City igomba gukina n'ikipe ya Liverpool. Biri gushyira Arsenal muri position nziza ku buryo Man City, Tottenham, Manchester United weekend iraryoshye cyane. Iyo Man United uvuga rero biri bwakira Sandra. Liverpool nukuyisaba kunganya cyane, Man City ikongera gatakaza biri bo batsinda Sandra bagatabashyira mu 8. Iyi minota 3 dusigaranye na nyango tuganire ku ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Manchester United umenya spirit yo gutsinda noneho no kugira gukomeza guhatana kugera ku minota nyuma kwizigira umenya irimo iragaruka kuko batsinze ikipe ya Fulham ibitego 3 ku bitego 2. Nyamara ariko kugera ku minota 56 abafana b'ikipe ya Manchester United babonaga ko byamaze kurangira. Gusa siko byagenze kuko kuva ku minota 85 Fulham yahaza ikipe ya Man.U
kugeza ubwo sesco abonye igitego cyasanze intsinzi mu minota y'inyongera. hari ibintu bitatu abantu barimo barashimira uwo bita Michael Carrick. ejo bundi ndagendera kuri interview Lisandro Martinez yatanze bamubaza icyahindutse muri dressing room. aravuga ngo ni umuntu wumva buri wese akamubwira ibyiza mubonamo akamusaba ko azabimuha byose uko bingana. aravuga ngo ntabwo ari abakinnyi gusa yamaze gutwara imitima na staff ye barimo baramwumva neza cyane. Michael Carrick ni umuntu ukubwira icyo ubura akagusaba ko wamuha ibyo ufite byose. avuga ngo uyu munsi turahatana dukoresheje umutima n'imbaraga zacu zose twumva twazimuha. icyo ni ikintu gikomeye cyane. Michael Carrick muri interview yavuze ku muntu bita Kobe Meno n'umuntu bita Casemiro. aravuga ngo igihe icyo ari cyo cyose twagize ibibazo Casemiro na Kobe Meno ntabwo ari beza mu gihe tudafite umupira. twawutakaje. Kobe Meno iyo ufite umupira aragufasha akawushyira mu espace, aragufasha akawupasa neza, aragufasha akawukontorora, ariko tudafite umupira ahagarara ate na Casemiro. ati iyo niyo travaye twakoze muri iki cyumweru. ikintu gikomeye cyane rero Carrick cya mbere navugaga ni dressing room, kwishyira hamwe. icya kabiri esprit combatif yazamuye muri Manchester United. ni ukuvuga ngo ni Man yari izwiho gutsindwa ibitego ikarekura ikavuga ko byarangiye, ariko pour le moment babitweretse muri match ebyiri, yaba ari Arsenal yaba ari na Fulham, kunganya ibitego bakagera igihe bagaforoza bakavuga ngo ni iminota 9 batwongeye reka dushyiremo igitego cya gatatu. ibyo rero nibyo abasesenguzi mu ijambo rimwe bise cynicism. ni uburyo bw'uko umuntu agira ikintu cya self motivation ariko ituruka muri self interest n'ubundi. kumva ko wowe uninze Manchester ari yawe, ikipe ari yawe, kuza mu makipe ane ari ibyawe, kumva ko bikureba izo responsibility ukazakira ugafightinga ugakoresha imbaraga z'umubiri n'iz'ubwonko kugera ku isegonda rya nyuma. ikindi Man iri gukoresha cyane muri Kigeri Goga wenda tuza kunyuraho gatoya itanu ni set pieces bari kuzibyaza umusaruro, ndetse na mediane amaze kugera balance warukomeje kuri Kobe Meno tuza kugarukaho wenda tukavuga no kuri Chelsea gatoya na Liverpool. ariko Man U ni nk'ibyo bitatu tuza kuganiraho mu kanya. reka twinjire mu makuru mu kinyarwanda agezweho, turagaruka mu kanya gatoya. ikipe ya Chelsea yari mu rugo yakiriye ikipe ya West Ham United, ariko hari ukuntu rwose ikipe ya West Ham mu minota igera muri 36 rugaju yisanze kwa kundi bavuga ngo home away from home. nibyo yakoze mu minota 36 kuko ku munota 7 gusa yari yashyizemo igitego cya mbere, umunota wa 36 ibitsinze igitego cya kabiri bajya kuruhuka ari ibitego bibiri by'ikipe ya West Ham. ariko ikipe ya Chelsea nayo yongeye kwerekana ko iyo n'umutoza wayo bafite ubushobozi bwo kugaruka kuva ku munota 56. ibirori byaratangiye kugeza habonetse igitego cya gatatu cyaje ku munota wa kabiri w'inyongera cya Fernandez, atatu aguma mu rugo. atatu barayatwaye. abantu benshi bavugaga yuko Chelsea yatangiranye line-up itari yayindi nyine abakinnyi beza babanzamo, cyane ko abasore nka Pedro Neto, abasore nka Pedro bari babanje hanze biturutse ku kuba n'ubundi bari bagize match ya Champions League mu cyumweru hagati bagiye mu Butaliyani kwa Napoli. ubwo rero yahinduraga mu gice cya kabiri akabazanamo. ikipe ya Chelsea yahise itangira nyine gushyuhana ikipe ya West Ham, baza kuyigombora ibitego bibiri ndetse bayishyiramo n'icya gatatu cy'agashinguracumu. kubera iki Chelsea yari ikeneye iyi match cyane, impamvu ni uko bakeneye umwanya wa kane, kandi barabona ko Man.U yazutse yagarutse. baravuga bati dukoze ikosa rero tukagenda duta amanota nzira, mu gihe Man.U iri gukina shampiyona gusa twe dufite Champions League tugifite na za FA Cup, byazatugora kuyifata mu gihe kiri imbere. baza rero kugirana ibiganiro n'umutoza muri half time nyuma yo gukora izo mpinduka, azanamo n'abasore nka bakukurera batari babanjemo, ubundi ikipe iragenda ibiya nyayo iratsinda. Chelsea ni ikipe ikomeye mu by'ukuri, nanakunze ko n'umusore Sar bamugaruye muri defense yabo, ubu ngubu agiye kongera aze n'umusore bagiye batiza Prito, ubu bongeye kumugarura. mwarabibonye yuko yari ari muri equipe nationale ya Senegal yatwaye igikombe. biragaragara yuko rero ikintu atari yabasha gushyira ku murongo gusa ni ukongera kugarura Cole Palmer mu bihe bye. Cole Palmer umaze igihe kinini mu by'ukuri yaravunitse, agenda akina match imwe ebyiri akongera akagira utunoka
ubundi bakamuruhutsa cyane kugira ngo atongera kugira ama injury ariko muri rusange Chelsea bari gukora neza ni ikipe itanga icyizere abenshi bari kuvuga ngo Chelsea is the future Chelsea ntabwo bari kuvuga ko ari iya nona Chelsea ngo niyo hazaza abenshi bati 2027 nk'iyo sezo ukurikije abana bayo imyaka bafite n'umupira bakina izi kipe nyinshi zimaze gushajisha abakinnyi Chelsea zagorana ikipe ya Chelsea nakunze mentalite z'umuzamu wabo Robert Sanchez batsinzwe ibitego 2-0 barimo barajya half time abafana barababuwinga cyane bikomeye urumva bari ku kiraro Stamford Bridge barababara cyane babavugiriza induru video yagiye ahagaragara Robert Sanchez yarabwiye ngo stay calm guys we still have 45 minutes we can do something gutyo arimo arabwira abafana avuga ati mutuze iminota irahari umuco uri kugenda uzamuka cyane nabonye dufite iminota 45 Irembalage anabikritika umwe mu basesenguzi bakomeye ku isari muri batatu ba mbere bazi umupira yandika n'ibitabo kuri football avuga ati abantu bareke kugira stade ahantu hari environment iri toxic hano kuza kubulinga abantu niho usanga hasigaye ibintu bya racisme umuntu arakora akantu bakamutuka ku irondaruhu niho usanga abantu bose barihaye ibintu ngo bu niho usanga abantu barihaye ibintu byo kumwaza abantu ibintu byo nyine ubundi stade ntabwo ari uko zahoze kera yes golding abantu accountable ni umuco ni byiza ariko abanyamupira twebwe muri football abasportif banyabo sinzi ibintu ukuntu byahindutse muri nosi ya none ubundi to holding abantu accountable ariko muri discipline sibyo abantu kera bakoraga ibyapa kwizigira sibyo ukazana icyapa udatukana kirimo discipline ukandika ati wenda wenga out mukakizana ikibandero rimwe na mugakodesha na kajugujugu mugasaba polisi hati twe turakizengutse hejuru ya stade mbere ya match mukaza mutuje none abongereza bifata nk'abantu b'abanobre nyine bafite akantu nyine ko kwiyubaha muri iki gihe rero nabo babaye nk'abandi bose babaye nk'abataliyani bameze kuri ujya ubona bariya batipe b'abantu z'aba mafiya b'abataliyani bafana za Napoli bariya baza bambaye ubusa badegaje baje ku bimoto bariya nibo baba bagutuka bazamura n'uru rutoki rwa musumba zose bavuga ati ibyo bintu uri kwikora n'ibiki mu ikipe yacu so hari ukuntu muri Chelsea rero ariko nako katumye wenda igice cya kabiri bataba abantu baturakariye dushyiremo ingufu babasha kubyitwaramo neza indi yakoze neza rero ni Liverpool Newcastle abanje igitego ndavuga ni Newcastle banze igiye gushyuhana umuntu Liverpool ikora reaction hanishyiramo 4 yari iri ku rwego rwo hejuru umwe mu bana batangiye kugaruka abantu batangiye bamukritika ariko Fran Wirtz warana ko amaze gutuza amaze gusubira muri za fumo yari arimo muri Bayern Leverkusen ari gukora ibitego ari gukora ama assist ari gukina neza atangiye kwibona ikipe itangiye kusa naho babakinnyi barimo ba Dominic Szoboszlai ba Wirtz batangiye kugaragaza uruhare rwabo mu by'ukuri nubwo Liverpool nayo target uyu mwaka ari ukuza mu makipe ane bitazoroha ibazantu hari Man.U hari Chelsea hari na Liverpool sirwanira umwanya wa 4 birakwereka uburyo ari umwanya uzagorana cyane hanyuma Man.U nyine nkuko twari twabivuze iyo ni ijambo rimwe tutagiye mu bindi abantu bari kuvuga ngo habaye kongera kuzuka kwa Casemiro habaye kongera kuzuka kwa Captain Bruno Fernandes habaye kongera kugaragaza ko umwana w'ikipe ari Kobe Meno bameze neza ati mediane yabo niyo moteri yabo bakajya n'icyo bita deep defense idakunda kuva inyuma cyane igumayo ikaburukuta hanyuma abasore bayo b'imbere bagakora icyo bita transition game nuko ngo Man.U urayataka kubera urwo rukuta ruri hagati rwa Casemiro ndetse na Kobe Meno niyo defense yabo bafata umupira bagahita bawujugunyira bari abahungu b'imbere bagakora iyo transition iri quick nyine kuva mu cyo twita defensive transition bajya muri offensive one nuko ngo bari kudefanda ariko babonye umupira bahise bajya mu kwataka biruka cyane ari byo abantu bajya babona nyine mu ma terme technique yigiye imbere cyane ibyo bita ama PPDA no kuvuga ngo ni passes per defensive action no kuvuga ngo mu gihe mu defense mukora passes zingahe musohoka mu kudefanda mujya mu kwataka Man.U rero ikora nkeya no kuvuga ngo iyo ifashe umupira yari kudefanda ni kwa kundi wabivugaga ni Bruno kunya Bruno pa mwizamu ni enye 5 ni nako Man.U yakinaga ariko no kwa Cristiano Man.U ni ikipe yemera kuguha umupira kabisa yigasubira inyuma
nanone niba mwibuka byabaga ari tevezi runi na christiano Cyane. mani ikawufata hagati sikoro zipasa ndende ku ruhande runi akayifunga kikayishyira ku gituza garura baro muri mediyani baro ugasanga hari cya doropinze dipa cya tevezi akaba yidekaye ku rundi ruhande Kwa christiano Gisimpa. akaba yirukankanye cyangwa jisungu paka bakayigura muri bogisi Cyane. bagahita bagufurapa ukabura kiriya icyo kintu nyine cyo kwihuta kizana n'iyo bilifu nshya yazanywe na Michael Carrick kiragaragara muri Man.U hanyuma bari no kuba beza cyane kuri set pieces muri iki gihe ku buryo navuga yuko mu by'ukuri hari icyizere gikomeye ko Manchester United ishobora nyine waruvuze ku bintu bya byiza muri iyi rasizme mpita nibuka inkuru nabonye ariko yari yanciye mu maso sinayibika uwo bita Alese Maximin Yego. uramuzi umukinnyi w'umufaransa yavuye muri Newcastle yego yagiye muri Newcastle acenga cyane yavuye muri Club America yo muri Mexique yari yaragiyemo muri 2025 kubera ko abana be babaye victime de racisme bariya bo ntabwo tujya twumvikana mu bantu tutumvikana abantu b'abaratino sinzi ikibazo bagiranye n'uyu mugabane wawe ahita yaseje amasezerano yaramaze abana banjye bakora irondaruhu barajya ku ishuri bakabirondaho cyane ati ntabwo ngiye kubabaza abana umupira ndawuretse ava muri Club America yaramaze muri atandatu ababyeyi nyine kubera rugaju bitaramugeraho n'ubundi se ko kuri iyi si tuba tubereho abana nyine twabyaye ibintu byose byarasizime ni ibintu ngewe ibintu bya segregasiyo ko n'inkomoko zanjye zibinzanamo ndabizi ko anything ikintu cyose gituma umuntu ashobora kugira gutandukanywa n'abandi kuba disikrimine kubona treatment itari fair kubera ubwoko uruhu isura inkomoko za kera n'ibindi wenda udahuje n'abo bantu ni ibintu bibi cyane